nga kalina kutuuka kubuuza akaluwa kawangwira otya tutandikire ku by'emyaka ekyo lwaki oyidiye kuba amadaala ebbanga ly'omaze ku steps okukutuuka wangulu lyebaire empanvu eno ngera okutambulira ku migga egyo ebiri kiki ekyatuuseewo nakuba nti olunaku olw'okumi n'omusanvu twalina okulonda e Namutumba district ya Mukono constituency. Okulonda kwatandika bulungi aye kwakomenkereza ku luuyi lwange nga ngemeibwa aye sebo nenda kwati nagemebwa zenka ba agent bange bagemebwa ate nga babalonda bulungi ku polling station babatwala babayigalira mu budukulu bwa polisi ekyalo kye beeta Bunana enabweyo bo batola polling station ine gazetted wemedi okuba gazetted bagitwala mu maka g'omuntu era omuntu oyo yalagira nti balonderaawo ate batalonda bagandiike buwandiike so agent bange bali ku resistinga omwali omukulu wa polisi abirye omwali mukulu Nuwa omwali n'abandi babagema abasula ku kabanga lingwaza kibakuzi babatwala mu polisi babayigaliza ku ssaawa nga 10 bankubira isimu ati bali kwenda kwiba bululu nabweyo eriyo motoka eritabonebwako nga diri V8 Prado TX ni Range Rover nga diri enangonde kwigombolola era nga diri kwenda kukyusa bululu so nga nze candidate nakuba nti nze ndi waidembe kuba okidi bulungi nze kyalo kyange bakyetaka kunu aye nga nsobola okusalawo nadde magema kipandika kunaja nakigemera ku kyalo ekindi mwene so nakuba ndi kantambule nje enangonde mbone ebirija mu maiso nasookera ivukula kwigombolola everything was moving on well bali bamaze otaalinga they were ready to proceed to the district headquarters for final counting or tallying so when I yongerayo because bove ivukula kugombolola bweyongerayo nangonde I was about 500 meters to the place where I was going by emita ebisaawe bitano ebyomupiira okutuuka we nali ndi kujja kwigombolera nangonde era abaali batereka amagombola abiri nga bali kusolokezaawo amagombola nangonde town council ni nangonde sub county motoka davere ibiri datuzingako motoka davere datuzingako motoka dalinga musanvu ayi motoka omunga muli drone na omuntu yali ali kunvuga namukuba nti vuga motoka tujje tweyongereyo bamwemereza datwekiika kudonado n'emotoka edo era abantu babuuka mu motoka baida bazimya emotoka yetwali bamukuba ati you under arrest nze nafuluma mu motoka natandika otambula nga 100 meters amazima matuufu baali tibantegeire nga nze candidate baali tibantegeire nga nze candidate ayi motoka omwo mwalimu wanayinchi abantu ab'ebyalo baali balitambula nabo n'ababalaga ati wali kujja ni Maganda waliwo amapikipiki 3 nasaba abaana balina amapikipiki bante ku pikipiki banvuge ku banumuseewo kuba basada baali balina emundu emigamala nga buli aliva mu motoka over 20 people nga buli aliva na motoka ali kubuka mu namundu ate nga balina tube ate tube tudidi enaku dino oluisi emize nakuba bali benda kumpuya so kyenakola nagezaako okulumuka aye okulumuka kunalindilumuka nayenda kulumukira mu bantu so that if they can arrest me bangemere mu bantu kwigombola ina lindija so in the process yao nafuna muscle pull nabanga tikasobola kweyonga mu motoka omwo mwalimu abantu mwalimu Isabire Daudi omwami bamweta musomesa wa Kibale mwalimu omwana bamweta Angela abakisegeyo mutabani wa Mzee Kasai ate nga baba ye mugagizi wange ino
mwalimu omuvubuka mweta Ronnie wa Kibaale era nga nabalitambula n'abasirikale abo. Nenda kukoba nti ndi kuteekateeka okwigulawo omusango ku bantu abo kuba nze ndowooza ndi suspecting nti bayinza babona baali n'emundu ate nga baseviliani. Kuba bona baali balitambulira mu motoka edo na mwabaamu ni meeya omwami bamweta Eric Wakamuli yena ng'atambulira mu motoka omwo era alikwenda bwa meeya kalifuka meeya yali alikwenda nakunkuba lwi. Nenda kwebaza mulimu abasirikale abaali n'obuntu bakuba timutamukuba ng'olwo omaze okufuna Marshal Paul. So bangema banzuula mu drone batuvuga batutoola Nangonde emotoka eyali ali kunvuga bagirekaawo manye basaba ebisumuluzo bagivuga yoona motoka daalumuka ino bwetuuka ivukula ku Igomboola bataninga akaround about emotoka yali ekulembere Prado bayenda nduza kututwala in ungazetted area. Abasirikale abaali mu Kamunye badeema bakuba we must go at police headquarters, police station Namutumba. So batuvuga batuuse Namutumba, but I was feeling bad. Marshal Paul ngendi bubi ngensise